جبو چاپایمانی و همو را گشتیا به هسیار رن فاشیزم آکپ و مهپه کل کردستانی و لهر دورا جهان دشمناهی گل کرد که اف ذهنیت فاشیست تنش بو سلطنت دستلاداری خود درج بکه لهر دره ایرش کرد آزاد که به طایبت لباکور کردستان وکر بازه که پولیتیقای هر دل کرد خودی لگرین آزادی بکه زندان بری و بریه به سیاست خواه قریش 21 سال انداوی ده به هزاران فرد کرد جبر رامان خواه هاتنه زندانی کرن لکردستان و ترکیه بزیده کرن آواهی زندانان آرمانچ کریه که اراده اگل کرد و قوریدار گرتیگاه ده جهوله راکن لورا ایرا هم دبینین جسادان نوتی گرتی و حکم خوار سیاسی کد گرتیگاه ترکیه ده کردن دشارت و مرجن هری گران یوان گرتیگاه ده روزانه راستی هر جوره به مافی و به قانونی تن اب داتوری گشتی است که همو پیوان گردونی بمپی بکه د سری د سیستم تجدید و ایزاناسیون لگرا و امرالیت دکسه در بر آپو ده لحمو گرتین آزادی تنکرن اف پولیتیقای ارشکار یا برهم دستلاتداری آکپ و مهپه دراشن هری آورته جیانی د جکی مکیجی جدجمناهی اخوا نهاتی خور و کتی زانین دوان دو مهنداوی ده نخوشی اکدر کتیه بناو ویروسا کورونا لسرانسر جهان بلابیه دوی دم حیا کرد جیان پرانی والات جهان کتیه دبن مترسیه کی مزنده جبر تابعتمندی نخوشی کجیره به هزاران مروف جیان خوش دست دانه به صد هزاران جی کتنا کارانتینان و به ویش جیان آسایی فرج کریه دوی راشا کمباخ ده برخم شیارین سازین پیواندیدارین جهان جبو وی ویروسی لدستلاتداری داگرکر ترک نج در و ند زندان ده تدبیر جبو پیشیلی گرتن و نخوشی نگرتیه برواجی جنادیتی و ته هاتیه بکرتاسی کرین بگرتی مرین رو برو هلایه لترکیه گرتی گنج قاپاسیت خوازیده تر بگرتی و حکم خاران تاجینه اف هجمارک پر زیده جبر وی تندرستی گرتیان دراشک پر خراب و نگنجاوده اف ویروس مجارا گوتنی گهشتی از زندانان جی گر اف ویروس بالا وی زندان اکتانی جی ببه جخوا دراف شهایی دا گرتی دالی پیوستی و تندرستی دا نکار خواه بپارزن جبر کو اف در فتانه دی گرتی گه ده تونه او گمان هیا جبر وی شوا نخوشیه کارسه دکی پر خراب رو بده هر چقدر جبو و شابه عفو یک خسته بن روژه ویجی لید بنگه ده آرمات و نیت که آکپ و مهپه بردان گرتی سیاسی نینه دوی پاکی ده جهاتی داینا هر جوره گرتی نارکوتیک کجر و تجاوزکاران لی بتوش یوازی گرتی دوزا سیاسی وکه جن، جوان، سیاست مدار، نویسکار، اکادمیسیان، پارێزەر، ڕەوشەنبیر، ڕۆژنامەوان و چالاکیên siyasî divê paketê de nebûne mijara gotinan jî. Ji ber belebûna vê şev û nexweşiyê gelek saziyên cîhanî jî ji bo zindan nevegerin navendên mirin û înfazan divê di demekê Kurd de herî zû bêfeq û cudayî girtî werne azad kirin. Li ser van hesasiyetan me jî weke malbatên girtiyên wargeha Şehîd Rûstem Cûdî yên li girtîgeha Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê ku bi salan e di reşa sîstema tecrîd û îzolasyonan de têne girtin bayîn dikîn. Divê de saziyên peywendîdariyên weke CPT saziyên dibêjin em mafê mirovan diparêzin, erka xwe rabin û destpêkê xwedî li bankê xwe derbikevin. Li ser vê esasî di serî de dawî li tecrîta îmraliyê bêta anîn, reşa rêbertiya gelê Kurd were asayîkirin û di şert û mercê heyî de azadiya fîzîkî were mîsogerkirin. Bi vê re hemû girtiyên ji doza siyasî hatine girtin, bê ku dem were windakirin, bê ku ev vîrosek kujara mîna dijminê gelê Kurd desthilatdariyê Tirkiyê belevê zîndana bibe, rojek ji dinya zûdir, hemû zindanê siyasî werne valakirin û girtî bigihine azadiya xwe fîzîkî. Bijî rêberapo, bijî berxwedana zindanan, bimre her cûre wêrişa li ser girtiyan. Malbatên girtiyên wargeha Şehîd Rûstem Cûdî. Bijî berxwedana zindanan. Bijî berxwedana zindanan.